khovel ramsang sanga boina in tha hazar meka Israel le Palestine ho in kara in remna hom tak tak thailawa Iran haloin rolve de urang boka Cuba ram chunga chianna lian tak mai atheng boka an khopui Havana Hotel Saratoga antia chuan puak thai thil thokna tak mai chu apua wangin civilian somni le panhilai mai nunna an chan pha liam tur thanhem tham tak mai anom bok ani Serbia ram chunga po achan le wang chengkung taka hret hlei thailoin Serbia authorities te chuan voina an report dan chuan Serbia ram chung chimlam panga voilek hada kangmei rap thak tak mai achuaka he kangmei hi emergency service te chuan thelmi tumin theitop man chua ma se an thelmi hlei thei tak lo wangin in san hi chuangzat mai chu akang chia Serbia sarkar hian an fin fia thei chuna mi panga ayatlem lovin nunna an chan towa chanchin kan buat sailai thleng hian he kangmei chuak rap thak tak mai hi thelmi tumin Serbia ram chunga fire department ta chuan theitop an chua mek ani heti mek lai hian North Korea chuan missile ates leta hei wang hian ramrang ten nasatakin an soisela North Korea leader Kim Jong Un chuan he missile hi nuclear ral thuam ton tam tak phur thei ania missile kan siam chuana technology po hi asang hleni atia athrenom South Korea chuan China thiamna mangin North Korea hian he missile hi asiamani tiin an puwa North Korea thenom nai baite abik takin Japan Taiwan le South Korea te chu North Korea hian missile ates le takawang hian anral khel leni in an report bok ani heng zongjong hi voin kumsang ni somni le panhi main sharia thilkhengte ani Uyan News Agency tele International News Agency krang ten voin lama report anpek danin Afghanistan Supreme Leader chuan thu chua thar asiama he thu chua hi Afghan meichia te khua khirna tur dan thar ania kan hret thau tawngin nikum maya khan Taliban ho te hian Afghan ramchunga hian rural na le thunai na an changta Afghan ramchunga sarkar thar antin na turata na ramdang te nena inbiak na le indor na an kalpui sang te le khovel hriata an soilan tamber ta jinga mi le khovel ram sang te poin anti lawata na andu tak mai chu mai chia te khwa khirna dan an ken ko hi ania Taliban ten rural nan chana sarkar din tura inruam manna an kalpui lai khan Taliban hroi tu ta chuan tunma ang khan Afghan mai chia te laka khwa khirna khau tak chu ken ko ani to don lawa Zalen takin zirlai te poin skula zirna an chunjom thayanga Afghan mai chia zirtir tu te poin college sa te po lecture an pe thaidon ani tin an puanga Muslim sa khukul muk ten an kalpui thin traditional dress tia an saifo thin burga chu Afghan mai chia te hi in thuam turin ti luina aum don lawani tin an puang bok ani Mase voin khan Taliban chief Haibatullah Akhundzada chuan Afghan ramchunga media omjongjong ta chu conference anai puya he media conference sa hian Akhundzada hian ramdang telaka po tilo tura anloin tiam to chu bo chia in Afghan mai chia jongjong ta chuan an in an chua sanani chuan an mai an khu turania kan traditional dress zom tak chadori mangin anin thum turania he dan hi Afghan mai chia jongjong ten an zom ngai turani atibok chadori tian sai hi amma kan sai to burga kha ania an luchi patranga an ke mor thlangin an mai tak ngel po lang thailawa khuin anin thuam tur ania Taliban leader Akhundzada hian Kabul khopuya media conference anaina hian Afghan mai chia jongjong ta chuan hetianga anin thuam ba ka hian mi patenen in nai taka anom turani lawa an pa te po ni sela kotlaya in nai takin an kal ho turani law atia he dan bo chia kotlaya in nai taka an pa te mo mi padang te ne moa in nai taka anomani chuan Afghan dan bo chia puin tan ina khung ani donani atibok tin Afghan mai chia ta jinga sarkar na thok tam tak anoma chungmi ta chu mi panen in nai taka anom turani lawa an ha thona hmuna po an mai khuin burga mang hian anin thuam turania Afghan mai chia sarkar na thok ta hian he dan hi an zom lawani chuan an na tangin ban an yang atibok Mase voina thu chua an siama tang hian khovel ram sang ten an du lo zia an sai chuak ngala Taliban chuan diglo takin mai chia telaka leilan na anlan tirani antia
Afghanistan ram chunga po mai chia ten he dan hi nasa tak main ando dal ngala Kabul khopuya andu lozia anlan tira Kabul khopui ba ka hian urban area mun tam taka po mai chia ten he dan hi andu lawani ti lan tirin kodlaya an mai khulowin mai chia tam tak ta chu an pung khom nein report anibok he dan hi Afghanistan a sarkarna chalmek tu Taliban hota hian an kengtlang lui ani chuan Afghan mai chia ta tan hian office an tho zui chu thil thailo tuk ania chu tiang bok chuan zirna in frang franga po an zirlai te chunjom chu thil har sa tak ani to don bok ani Russia le Ukraine in dawnalama kan beng lochi vele thungila The Moscow Times chuan voina han report danin President Vladimir Putin party Russia ram chunga ruling party nina haumek tu United Russia party chunga politician senior takmaile Russian parliament senior to takmai Andriy Turchak chuan Moscow in Kherson khopui chunga a control na chin chu toin nimin khana kala heta hian Russian sipai tele Kherson khopui chunga media person omta chu kokhomin thucha asoya he thucha soya wang hian khovel ram frang frang ta chuan Russia hian atira athu puan chu dot mai nia Moscow hian Ukraine ram hi lak tumin malani ti chiang takin hai hian anem hetani antibo Russian senior official Andriy Turchak hian Kherson khopuya hian Russia chu kumkhuain aum rangdona Russia chuan Kherson khopui hi engtika ma acho san to don lowa hemi chungchanga hian Russia chuan lauthona tur engma kan nei lo bokani ati he region hausa tak maya hian nasa takin development kalpui ani dona Kherson region pumpuya hian Russia chu kan cheng rang to dona Kherson region chung hi history kan thir poin leilung hausak na nga takmai ania Russian mi Kherson region chunga chengdu tetan tuna hian konghon tran ania Russian mi pui adua piang ta chu piamlu thairang ania helai muna hian kan cheng kumkhwa to donani atibo Russian senior official hian asoi zel dan chuan Kherson khopui chunga hian mi pui ta na tranpui na pek chuana muntur humanitarian aid center chu hon animeka helai muna trang hian eile in turte damdoi lampang tele ni tina mi hringten kanmamo alawa kanom thailo essential commodities chikrang krang ta chu pek chu ani donani atibok The Moscow Times hian an report danin Ukraine Russia in arun nuwa hian Russian senior official in Ukraine ramchung antlo voi khatna ania he Russian senior official hian athu soi tam takatranga alandan chuan Ukraine ramchunga Kherson city le Kherson region chung mai nilo Donbas region baka southern Ukraine anti Ukraine chimlampang zongjong chu luatlen turin asoya kumkhoin Ukraine chimlampanga hian ancham hlen don niin asoya ni antibok AFP news agency point report anpek dan chuan Russian senior lawmaker hian ama zongjonga Russian president Vladimir Putin te Russian foreign minister Sergei Lavrov te Russian defense minister Sergei Shoigu te point thucha ansoi zongjong kha azawain aron thiat veka Russian senior lawmaker hian he thu asoi ma zongjonga Russian official tele Russian president Vladimir Putin ngai point asoi dan chuan Ukraine ramchunga anram lak ta hi lualhen antum lo thu ansoya Ukraine hian Russia thlop tu mitam tak anoma chungmi ta chu Russian mi le sate annia anni ven himna turatan hian Moscow chuan special military operation Ukraine ramchunga hian kanneya Donbas region kan mi le sate hum himna tan le ven himna tana kan thil ti ni tin an soi thrina ma se khang zongjong kha an thil tum dik tak ani lo zia chu he senior lawmaker in aron soi tang hian chiang takin alang chuak ta ni antia amalok po khan Russian sipai how to lu khan thu chu alo siam toa Moldova ramchunga Transnistria region Russia in a thlop separatist region chu Ukraine chimlam pangatang hian ol sam takin kan kalpo thei to donani tin alo soi to boka chu wangin Russia in tuna Ukraine ramchunga military te operation anai tirmek na hi Donbas region anmi le sa te ven himna lam a hoi to lo hrimhrima Moscow chuan ramzau na athok jokani antia hei hi atiratranga Kremlin in athil tum dik tak chu ni antibok
Al Jazeera in han report dan chuan tundin hmuna hian Kherson khopui pumpui hi Russian sipai ta hian an thunun nan huaya anda thei tolawa khopui chung mun tam taka Russian sipai ta le Ukraine sipai ta indona achuak meka Kherson region chunga Russian sipai mun tam taka in kulta chu nor chua ani to boka tundin hmuna chuan Moscow senior official thusai hi thil thleng thai ani rilawani antibok Ukraine sipai how to lu chuan thu chua asiam nan boka Russian senior official hian he thu hi kanram chunga aron soya maswe a hlotlin na hi engtika ma an hudon lawa Kherson khopui hi Ukraine sipai ta chuan hunrei lo te a kan la le to dona ama Russian sipai tan kanram chunga thinarap thak tak tak mai anton angkha antong du lawani chuan Kherson khopui chunga an control chin area hi an chua san thuai atrulani atibok Ukraine chimlam panga hetianga boruak thar awmek lai hian atum hina tan Ukraine sipai ta chuan Black Sea Admiral Makarov tia an soitrin Russian indolong chuan vorchu ka chiat ani thu an puanga Ukraine chuan an report danin Russian indolong chuan vortak mai Admiral class Makarov indolong chu Black Sea awmek lain Ukraine sipai ta chuan Neptune missile mangin an kap chiani ti an puanga Russian indolong an kapil nia an soi hi Hindustan Times in han report dan chuan tun hnai maya Russia in asiam chuathar ania missile frigate anti missile kap chuak thai indolong chi hrang ta chu Admiral Makarov fatang hian kai hruai ani thina Ukraine khopui pakhat Odessa tanga Mpiatana Thantlin Alexei Goncharenko chuan Ukrainian force ta chuan Russian indolong ropui takmai hi Black Sea awm lain missile mangin strike annaya nasatakin kachiatani atia Goncharenko hian asoi zeldan chuan Russian sipai ramzau na thokmek tu telaka hian pathianin Black Sea chu malmin som saka Black Sea tranga min beina zongjong laka hian mun tam taka nena kan changta he tuipuya trang hian Ukraine khopui hrang tale thingtlang khua tam tak mai ta chu missile mangin anon kap thina mase pathianin chu remati lawa wangin anin dolong ropui tak mai ta chu ka chiat ani ta zelani ati Ukraine hian anti-ship missile kan nei chun chu Neptune hi ani deuh maya mase Russian in dolong ta hian radar system thatak tak mai le anmani inven himna turin anti-missile system chi hrang anlonga ta hian anda boka mase lotling takin Neptune missile mang hian ka chiat thei ani ta zela Ukrainian ta chuan Black Sea hi God of Sea in kan soi to dona Ukrainian ta tan pathianin he tuipui hi malasomani ati Hindustan Times hian an report zeldan chuan Neptune missile mang hian Black Sea Russian indolong chu nasatakati chiat ania Ukrainian media ta chuan an report dan chuan Admiral Makarov indolong hi nizana khan Ukraine clear car pakhat Snake Island anti bulloka akala hei wang hian nasatakin Ukrainian ta chu an hlau thongin an chi aya mase Ukrainian intelligence ta chuan awm na mun hi chiang taka an fin fian nuwa Ukrainian force ta chuan Neptune missile mang hian an kap chetani antia Hindustan Times chuan thil confirm thailo pakhat awma Russia chuan he indolonga chuang an sipai ta chu chan chua ani thaina turin Russian longchol mun Sevastopol po ta tangin chan chua na thok tu tur thona chi hrang chu an thon luta mase Neptune missile ta hian an ka fu chian em awangin he indolonga na thok tu crew member tale Russian Navy tam tak mai nunna anchana mase Russia sarkar hian apuanga ni lo chuan Makarov indolong ka chiat ani wanga nunna chan zathi chiangkwang takin engma hriat thei ani lawa liam tur le chan chua an nei te po engma chiangkwang takin fin fiat thei ani lawani antibok he indolong ka pil hani chungchanga hian Al Jazeera chuan Zanindar Sari Arif Madev Khat Khan Kiev khopuya tangin thu chua siam ania Black Sea Snake Island bulloka Russian indolong chu ka chiat ania Ukraine Defense Ministry chuan statement anti chuak boka he indolong an ka pilba ka hian Russia in a control chin clear car te taktea missile defense system Russia in ada ta chu Ukrainian sipai ta hian an bom dar vekani antia Russian missile defense system tele
anin dolong an ka pil na nu mate video thalak ta chu social media lama an pholang boka heng video tranga alan dan hi chuan Kievin an claim ang hian Russian in dolong tele missile defense system ta hi nasatakin ti chiat ania Ukraine sipaitan Moskva in dolong an ka chiat nuwa avoi nina tan Russian in dolong chuan vor pakhat chu ral thuam chi hrang hrang le ama ain ven himna tur thil tam tak manga an thuam chungin anti-ship missile zinga chuanom tak nilem lo Neptune missile mangin ka chiat anile ta a Russia Defense Ministry chu anin dolong voi nilai mai Ukraine sipaitan an ka pil sakta ka wang hian khovel ram thrang thrang zinga ral thuam lama chungnung berdot tuangai chu anmol pho ta hlea Moscow chuan tunthleng hian anin dolong ka chiat ani chungchang hi confirm na engma anla puang lawani antibo Al Jazeera hian zanin thimlim daruk lechan vevela report anei dan chuan Black Sea tranga naitak mai Ukraine coastal city tia ansai thin Odessa khopui chu Black Sea trang hian Russian sipai ta chuan missile mangin nasatak main anron kapa Odessa regional administration thupuang tu Serhiy Bratchuk chuan Odessa region chunga mun tam tak mai Odessa khopui hualvelin Russian sipai ta chuan missile mangin nasataka an ka hnuwa Odessa khopui chunga hian missile tam tak mai anon kapluta civil mi ta chenna inle bungrua ta chu tam tak mai heng missile ta hian abom chia Russian sipai ta hi ground na chuan Odessa region chunga tang hian nor chuawek ani toa mase voin khan Odessa khopui chung mai baka Odessa khopui chevel Odessa region chunga thingtlang khuale taun tam tak ta chu nasatak maya an beina wangin civil meet te tornarap thak tak mai anron thlentir ta ni ati Al Jazeera chuan an report danin Russian sipaitan ralhla tak mai atanga missile manga strike anron neina wang hian inle bungrua tam tak mai ta chu achia heng inchia tam tak ta hi sarkar building nilawin civil meet ta chenna building lian tak tak te ania Mase Odessa Regional Administration thupuang tu Bratchuk hian Russian sipai ta hian missile manga anla bai chun chom mek zel wangin chiatna anto dan kim chang le heya ya chiangkwang jok hian report engma ala pe thai ri lawani antibok Al Jazeera chuan zanina an report zel dan chuan Kharkiv khopui chunga museum upato tak mai chu Russian sipai ta hian missile mangin anron bomdar vekani ti an reporta Kharkiv khopui chunga museum anron bom chiat hi Ukraine mi tatan chuan lutak mai ania kumzabi som pariat na dai to khan philosopher hoten anthujiak ta chu he museum a hian da that ania ma se chung ta chu akang ral vekani antia manlai thil hlui chi hrang hrang le thalak upato tak tak mai anda thatte po akang ral vek boka Russian sipai ta hian museum ti chiat hi antan hlok na awm lawani tin Al Jazeera chuan ansoya Amma po khan Grigory Skovoroda museum chu nasatak main an hal ala he museum atang hian kang mai nasatak mai alo chok to boka museum chunga Ukrainian tatana thil hu tak tak mai kumtam takalta an nam nun phung le history ziana ta chu akang chevek bok ane antia Ukraine sipai ta chuan Kharkiv khopui chunga museum Russian sipai ten an ka chet sakawang hian Russian sipai ta laka hian asok khok peklet tumin Kharkiv region chunga hian in baina lian tham tak mai le rap thak tak chu athleng mekani antibok ole khati jong kha tuntrumata chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo channel hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu don nia